Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Kaya't mo sa wen? Saan mo latang inaklon, Narnel? Papa, naminanong yung baga kada kayo. Nga maminsanak lang nga kaya. Ungem na bayagan nga da asawa de first love mo, ni Nelson niya. Papaspasama kang ka. Kahit kulay nga palagip kang ka iha, talo kang nga kakabsat. Kuha nga lalaki na kita inauna nga minti si kakit si katibunso. Anda pa nga adaminan. Kat si kalati awanan. Kat kahit ko mga damat ka nasawam, tapos damat ka apukok nga aywanak. Dududwata lang dito yung balay. Anong timamalin ko, Papa? Kahit maminsanak lang ang gayat. Ipatuloy mo ka diya talaga bakat kabalasak. Kasanun no awanak ton, disiksikan ton. Kasanun no agbakat kanton, asin no mga sikasukig ka, no awan asawam, kit awan anak mo. Pa, kabaylak nga tamat ni mang hire iti caregiver nga mangtarakan to kanyak no kas pagkarikan. Talaga kakating awanin. Saan ka nung masamo na kaya tagaya? Saanan pa. Maminsanak lang kaya. Kalpasan nga. Saan ka kami kaninalson tinag-asawa? Kabutam. Pinikot da. Ingkarikon ni pagik nga maminsanak lang kaya. Sanak to nga kayat pa. Kita unti mabaling ko ano kasta talaga ti. Desisyon mo iha. Ure nga tano agpakpakasya kang agasawa kan nga adumat na gini mabaling mo apagpilyan. Intunukuan baka awanin ti agarib kang ka. Nga bata manay na yun nga manay na yunan ti taon mo. Di na siya. Tapnawan ti makadisturbo ka niya. Papa? Sige ka rin. Dahil desisyon mo, jagaro din kalikaguman, ti maadani, ti apo ko ken ka. Maluksaw man ni Papa, manunaming awan, ti maramida. Tanya nga ron. Kada ito'y menta talaga ti desisyon ko. Agtawa nag-idin ti 25, manunami, plan-planuan mo idin kani Nelson, ide kalesa. Ngem, saan kami nga nagkasar gabuta pinikot ni Will Maysuna. Kapilitan nga nag-asawa da kat manipod met idin. Awan ti sabali nga naramid ko no saan nga nangipasnek iti pa nagtrabaho panagompisina taana nga rod kaya sumat na ito'y itigasat ko ti agbaket abalasang. Awanan tinamnamagpay. Gabuta. Talaga akas to tinaikari. Kapag panagag. Impasde ko nga ron, tinagtrabaho, tibisina, manunemi, balay, obisina, balay. Aging ka manunemi, ngayon masdag kanyak ni Alma, ti office mate ko, kan best friend ko. Di mo ka di pa nadamag? Diyan niya. Nabintas ken naalas nga damag. Dalaga ka di nga awan puros ti kami nakasyon nyo kini Nelson? Awan. Manin po din kasardan kini Wilma. Di dinaoding ang panagsalita mi. Di pa nangawag na kanyak nga umatandarak ka nun ti kasardan. Abay ko mga umatendara ko na. Diyak to pulos may turan nga imatangan. Ti panaging kalesat, ti patpatig ko nga lalaki ti sabali nga babae. So nga na dyan. Dahil idin tinaudi ng panagsalita mi. Ni ay ni oy, saan pulusing ang timaw-tawag, saan ako tumawag, at anya ko at pabarak at tumawag.
nga rinog yami din nga linipat. Lipat. Awan kanyak iti word nga lipat. Di kahit na so nagtalin na ni Nelson ita puso. Nga dahil tatiga po na no apay nga uren no nakaandado di kiti lalaki nga nagpurpos kang kaidi naudi ni Arnel kat awan pulos ti naklon mo. Gabot na maminsanak lang nga kaya. Alma. Nilayang Nelson. Ngem, ipatpatig na kakata ni Nelson. Saanin, di ba? Gabot na nasusurun nun ngem patig ni Wilma. Kabayatan ti panagdanada. Manun nga taon ti napalabas. Almost 13 years old. 13 years, di ba? Nagbayakan. Ngaman niya ito ko nang damag. Damag. Anak kahit mo muna nga mamuan. Di bad news o good news? Di good news. Di good news, nawayan ni Nelson. Di bad news, natayan ti asawa na. My God. Natayan ni Wilma? Yeah. Nawayan ni Nelson. Ngem ti saludsod. Itatanawayan ni Nelson. Tawagan na kantungatan. Balbali ito nga tangarman na ka. Dakit ito nga tamit laeng. Itagdan na, ititong palbiyan. Oh, alat makunan. Urayak na tumawag kanya ni Nelson. Urayak na pasyanin na ni Nelson. Inururay ko nga rod manong naming ket insingasing ni Alma nga mapang kami makiya dungaw makilamay ngem saan kami nga napnapan. Saan nga mabalin, saan nga naskin ko na. Makalawas, dua lawas, makabulan, 2 bulan, 3 bulan. O na, tinawagan na kan, pinasyar na kan. Saan matpay? Kitsikat timang tawagan na. Baka saan pa nga nagsukat ti SIM card? Imposible, 13 years and. Kat ipamuspusam ti amin Ipamuspusam ti amin, tapno makasarita, makontak mo, makita mi suna. Saanin? Uraik latan ni iso. Kasanon no, makakita ti sabali, imbas nga sikat ti pangibawigan na ti, nga isubli na keng ka. Tirik na nga agayat. Kat ibawing na ti sabali. Digaskas di nga awan. Awan tinamnamam. Basta uraik latan. Dandanin tumawanin manong nemi nga natay ti asawa ni Nelson. Idi ta nagkuyog kami kini Alma nga napani ti ball. Ket idi ta sumrek kami ti maysa nga food house, food chain. Nakitak ni Nelson. At nakasangsango na ng binibirienda ng babae. Nakasango kada kami ni Nelson kat malasing kong isuna. Nakatalikod met ti babae. Ni Nelson. Uy, ni Nelson nagpeso. Kanada babae nga kami merienda na. Kung naktupay ngamin kat. Adan nang ibaw ingan nga sabali nga babae itirik nana. Okay daw kat ni. Subsubuan na. Subsubuan na nagpeso ti babae. Papagayam ting kay nangigan kat sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Andrea iti probinsya ti Cagayan. Dito iti may kalimang success story iti lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngayon ti pagpilihan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalambas iti Action Radio DCJ Silawag. Niwanong nyo ang Nemi Netoy, Nemi Ruiz.
Dumaduma kayo mo, mga agboy-boy, ito nga live, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, kaya doon saan kayo pag nakapag-follow iti page ni Paring Ray, agpalo kayo kuma. Kaya kasama tin no mai-upload to ito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya ag-like kayo, i-share mo, kung ano i-share nyo, kaya ag-subscribe kayo kuma. Yeah? Into no 12:30 ngat alas 2 iso ti la ingkay pa nakangeg ti programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag Lunes ug ti Sabado inakto i-share ti programa tingalagip tinapalabas dito lang page into no dumalon det nga oras tapno ingkay tumitla dengken ti pakabuklan dito nga pagkasalitaan ni Andrea iti Cagayan. Agur-uray kada kayo dagiti katarakkel nga premyo no kayo yung isurat dagiti success story. Imagine, deta 50,000 pesos nga awatin yun ito kahit grand winner. 30,000 pesos man iti first runner-up, 20,000 pesos ti second runner-up, idinto ta 10 pesos sa 10 pesos, 10,000 pesos ti third runner-up, ken 5,000 pesos ti may isang special award. Okay? Agsurat kayo. I-computer yun, nagiti pakasalitaan nyo sa iyo isa niti email address ko nga nemiruiz@yahoo.com wano saan, kito saan nyo kabailan nga isurat, kit kahit yung may lagip tinapalabas, ti pakasalitaan nyo, success story. I-search nyo lang iti Nemesio Ruiz nga Facebook account ko, iti Facebook. At tayo nakakalugungak. Sa kay ag-message iti messenger ko, sir, kahit ko man ti pa-interview ken ka, tangat no mai lagip tinapalabas, ti pakasalitaan mi. I-accept kayo metnokan. Uno saan iti bagayon, Jais messenger ko, sir, mabalin nga dito iti pangitaypan, ti pakasalitaan mi. Unang pakasalitaan. Yes, mabalin, ti messenger. Tapno al-alisto nga makopy-paste ko. Yeah? Papagaya mi, kadagiti amin nga bubuya, thank you. Kadagiti amin nga share, thank you. Kada kay amin nga sa kapada. So nga saan yung nga liwain ti dumngig iti lagip tinapalambas iti DCJC. Ken kasama ten dito page ni Paring Ring, agbuya kadagiti video, live, ken may upload nga video. At dato ni Randy Bitanga nga agbuya ni shout out man manong name Randy iti pagudpud ko na alaw wala sige. Okay, hindi man pagyamanan ken i-acknowledge di tay kakanawin nga gi-share aglalay ken agbubuya ti programa tayo dito yung page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Intay ibasa di gito in message ni Paring Ray nga agbubuya kada gito nga guntaway ken kada gito na palpalabas nga video tayo. Jak man may kwan. Mada sumurik na ito yung apay. Nakwan na. Umatay. Tarararan. Nakwan na nata cellphone ko. Hari tumalapang kitaan tayo. Tururururu. Papanan na. Okay? Sandali lang ha. Tarararan. Tararan. Tarararan. Madilat na siya. Padaanan dak madam nama. Tiya programa tayo nga Dear Manong Nemi. Iti page nga Dear Manong Nemi. Madam nama. Padaanan dak. Gloko na ito iko ata. Cellphone ta dito iti pangbasaan ta. Kanidi message. Ito na. Tarararan. Pati na ito met desktop ta kita. Ang kwa consistent. Ayan. Thank you and happy listening, happy watching. Iti panagbubuyak and panag-share, panag-like ni Perlita Glipa Manchas, iti California. Kalahang California tayo ni Perlita. Canada na ito, di ba? Okay. Remedios Aguilar, iti Washington, D.C. Ni Juju Sanidad, iti ni Susi Aguilar Labiano, iti Hong Kong. Hasta matanggan ni Erson Kabugaw, iti Nueva Ecija. Norelin Perdido Tamala, iti Bahrain. Hasta matan, sino pa ni Mr. Aurelio Festa, iti Hawaii. Ni Dolor Herbacio, iti Hawaii. Ni Paulina Malwalo Bautista, iti Waipao, Hawaii. Hasta matan ka ni Rems Labado, iti Ilocos Sur. Ni Telma Sakapulo,
iti Hawaii, kasama tayo ni Roth Garcia, iti Saudi Arabia, ni Ofelia Balangus, uno Balan Layos, iti Canada, ni Imelda Kuluma, iti Carolina, ni Ramil Vallesa, iti New Zealand, kasama tayo ni Mami Lucy Damo, iti Hawaii, ni Vanji Arsena, iti Rome, Italy, ni Oscar Biado Senior, iti Alaska, ni Mark Haji Fernandez, iti Paris, France, kasama tayo ni Rosita Busca, iti British Columbia. Thank you. Amin, aglalike, ag-share, kanagbibuya, iti YouTube channel ni paring Ray. Okay, madamdaman laing, iti tayo man agkakadwa, iti page ko nga Dear Manong Nemi, iti program nga Dear Manong Nemi. Salamat po.